laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullah. ما زلنا في مواصلة هذه الدراسة في هذا الكتاب صحيح الآداب الإسلامية في الباب 11 آداب الزكاة والصدقات. أنا يتي الله تبارك وتعالى إن جولنا لارون صلى الله عليه وآله وسلم سالميني وسالمينا غو خاندو دون وني سالمينا غو إسلام إن سيرالي هيدن جوكي توندé دو jangande woni ka صحيح الآداب الإسلامية لمؤلفه حفظه الله تعالى شيخ وحيد عبد السلام بالي عنده هيدن آداب الزكاة والصدقات نديجي zakka woni waɗɗiɗo on e sadaka okkugol ko waɗɗaki ko hino jeeya ko jangete ngal ɗo damal an takuna sadaqatu min kasbin tayyibin hara faggitande nden kaka laaɓi waccayo neɗɗo okku. Saniyan an takuna as-sadaqatu min ajwadil mal tawgol ko jawdi ɓurdi kelɗude laɓede ndin neɗɗon okkatana ko ala haajo e mum kon. Salisan woni adamu ta'khiri zakati an waqtiha no jeeya neediji ɗin angal nennitugol zakka on ga e waktu yaltingol ngol. Rabi'an an yu'addi az-zakata bi nafsin tayyiba nde o jonnirta oɗo zakka wonki laaɓanki ɗum haraki yiɗi ɗum. Khamisan adamu tahawuni fi ikhraji zakati al-huli e angal welsindagol fi yaltingol zakka cuɗari woni sonnaɓe ɓen. Sadisan alla yubtila sadaqatahu bil manni wal adha ko nde o ettoto hara o bonniraali ko okkata kon wowlitugol e lorrugol okkoraɗo on. Sabi'an al ikhlasu fi sadaqa laɓɓinangol allahu tabaraka wa taala ka sadaka. Saminan ikhfa'u sadaqa suuɗugol koni okkude kon. Tasi'an wa akhiran woni idharu sadaqati idha kana fihi maslaha. ko ɗeɗo dame jeenayi woni ko jangete e ngal ɗo damal. الباب الأول بماكي آداب الزكاة والصدقات. أولا أن تكون الصدقة من كسب طيب حركة فقاد النلابي قال الله تبارك وتعالى أبئي يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الله تبارك وتعالى أبئي سورة البقرة يا أيها الذين كانوا بن آمنوا غندم أنفقوا نفقه من طيباتهم ورد لابد ما كسبتم دون كو فغتي دون سوبه كو لابي كو جي دون فغتي دون كو ساكو دون. روى مسلم في صحيحه أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. إمام مسلم بفلك كسل نمأ بدت أبي هريرة رضي الله عنه وعندما نلاد صلى الله عليه وآله وسلم بماكي يا أيها الناس كونوا ييمبه إن الله أندي طيب كأولابد لا يقبل جبتا يقول جدين إلا طيبا سناك لابكم وإن الله أمر يمري المؤمنين قندين ببن بما أمر به المرسلين أنكو يمري نلاب ببن وحوتي بوي يا أيها الرسل كانوا ينلاب كلوا نيامي من طيبات إمور دي لابد من الطيبات إمور دي لابد وعملوا قل صالحا كمؤجكم inni min bima ta'maluna dendangal kon ɗon gollude kon alimum komi anduɗo ko ɗum ɗo fewtine nelaɓe ɓen. Wa qala o wi e haqqe gonɗimɓe ɓen ya ayyuhalladina koyno ɓen amanu gonɗimɓe kulu ñaame min tayyibati immorde laaɓuɗi ma razaqnakum ɗum komin arkisi on
nde ɓe maaki ɗum ɗo summa on say dakara ɓe janti ɗon fii arrajula gorko mo tawata yutilu safara himo juutina setew asa wuyguɗo akbara fungitiɗo yamuddu himo fonta yadayhi juuɗe makko ɗen ila sama faade ka kammu himo wiya joomi men ya rabbu ko an yo joomi hokkoran ya rabbi ko an yo joomi hokkoran tawi wa mat'amuhu ñamete makkon haramun koko harmi wa mashrabuhu ko yarata kon haramun koko harmi wa malbasuhu ko ɓornoto kon haramun koko harmi wa gudiya ko o ne'ira kon ha o ñandi bil harami koko harmi fa anna yustajabu lidhalika ko honno on ɗon jaabinirante ko ko o woni torade idan aklul haram min mawani istijabati du'a ñamugol neɗɗo on ko harmi hino jeeya e ko heñƴatamo e jaabinanede du'a saniyan an takuna sadaqatu min ajwadil mal no jeeya e neediji ɗin tawgol koko ɓuri kelɗude kon neɗɗo on sakkoto waɗana allahu tabaraka wa taala jalla waala o wi wala tayammamu lhabitha minhu tunfiquna walastum bi akhidihi illa an tughmidu fih wa'lamu anna allaha ghaniyun hamid jalla waala o wi onon ɓeeɗo gonɗimɓe wala tayammamu wata on faandito alhabitha ko jaasi kon minhu e jawle moɗon ɗen tunfiquna nafkon ɗum ko tawata walastum onon on wonaali bi akhidihi kon jaɓoɓe ɗum si on okkorama ɗum illa si wona an tughmidu nde hippoto gite fihe muɗum wa'lamu ande wondema anna allaha allahu on ghaniyun ko galo yondiniɗo hamidun yettiniɗo waɗan ɗon mo awa on waɗanalimo kanko wala haaje ɗum ɗon wa qala ta'ala lan tanalu lbirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim suratu ali imran jalla wala wi lan tanalu lbirra on heɓata ɗiggere nde mi ɗaɓɓiri on nden hatta tunfiqu ha watton nafɓude mimma tuhibbuna e yogat ɗum ko yiɗuɗon itton ka yiɗuɗon ɗon okkok wama tunfiqu kala wo ko nafɓuɗon min shay'in immorde hunde faame fa inna allaha allahum bihi e nden hunde alimun ko anduɗo ففي الصحيحين أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخ ذلك مال الرابح ذلك مال الرابح فقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. هذا حديث مو إمام البخاري مسلم في اللي مدتا أنس دن أندي أبو طلحة ko oɗo jombutuno nene Anas bun Malikin wiyetenoɗo on Ummu Sulaym o ne'iti Anas bun Malikin o woni e juuɗe makko seeɗa. Anas wi'i kana Abu Talha oɗo gorko wonno aksara al ansari bil madinati malan kanko ɓurno ɗuɗude yimɓe Madina ɓen jawdi yowdirni min nakhlin tamaro wa kana habbu amwalihi ilayhi ko ɓurno yiɗede kadi e jawle makko ɗen fof ka makko ko bayru ha ko ngesa wiyeteni ngesa tamaro ko mbam wiyeteno bayru ha fil madina wa kanat bayru ha mbanɗo ngesa mba laatino himba wontiri mustaqbilal qibla yeeso qibla suudu nel mana juulirde nelaɗo nde ka juulirde nde darna ɗon haadi ko mbangesa makko wontiri yeeso juulirde nden
wa kana rasulullahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam yadkhuluha ɓe immotono ñalorma si wuliɓe arab e naata ganɗon ngesa wa yashrabu ɓe yara min ma in fiha ndiyam wonɗan toon ɗan tawi ko welɗan tayyibin welɗan. qala anas falamma unzilata hadihi l aya nde oɗo aya tippinayne laaɗo woni lan tanalul birra on heɓata ɗiggere nden hatta tunfiqu ha naf'on mimma tuhibbuna e yoga ɗum ko yiɗɗuɗon. abu talha ɓayri nani ɗum qama immi abu talhata o yeehi o tawoy ila rasulillah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam fa qala wi ya rasulallah inna allaha allahu on tabaraka wa ta'ala yaqulu himo wi'a lan tanalul birra on heɓata ɗiggere nden hatta tunfiqu ha naf'on mimma tuhibbuna yoga ɗum ko yiɗuɗon. wa inna habba amwali ilayya no jeeya ko ɓura yiɗede jawle an ɗen ilayya faade an woni mba ngesa am wi'etemba bayru ha wa innaha sadaqatun lillah mi waɗanima sadaka wonande allahu tabaraka wa ta'ala arjumiɗo tanƴini birra ha baraji ɗiggere komi waɗi ɗon ko wa zukhraha miɗo tanƴini maranede baraji ɗum ka joomi men indallahi ka joomi men allahu tabaraka wa ta'ala nelaɗo fa ba'aha ɗette mbanɗon ngesa waɗon mba ya rasulallahi haythu arakallah ka joomi men mu holli on yo waɗ o waɗe mbaɗon mi hokkima allahu subhanahu wa ta'ala. on say qala anas wi'i fa qala rasulullahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki bakhin dhalika malu rabih. kalima bakhin ko kalima surur wa farh ko welto ko arabu ɓen ko si ɓe weltike ha ɓenna bakhin 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 aray bi mana moƴƴi weli laɓama ɗum wiyete bakhin. ɓe maki dhalika malu rabih ndiɗo jawdi ndi sakkiɗa ndi woni jawdi tonindi. dhalika malu rabih wimami ndi woni jawdi tonindi. wa qad sami'tu mi nani ma qulta ko wiwɗa ko ya aba talha wa inni min on noon ara komi yiɗi an tajalaha ko nde waɗata mbanɗon ngesa fil aqrabina e siɓɓe ma hiɓɓiɓe ɓen ɓurɓe hiɓɓade ɓen okkuma ɓen ɗon joomi men ko ɗon ɓuri yiɗude. fa qala abu talha af'alu ya rasulallah mi waɗay ko wiwɗon ko mo wiɗon yomi okkumba o mi hokkaymo ko waɗi mi hokki joomi men. fa qasamaha abu talha fi aqaribihi o senditanima siɓɓe makko hiɓɓiɓe ɓen wa bani ammihi e ɓiɓɓe bappiraɓe makko ɓen. ɗum ɗo honɗum hollata anna sadaqata fil aqrabin ko sadaqatun wa silatu rahimin fi nafsil waqt. zakka sadaka si a okki siɓɓe ma hiɓɓiɗo haray a itti sadaka jokki en ɗan. si a okki jananomo a hawta en ɗan haray ko sadaka tum marɗa baraji mum ko ɗum si ɓay o wi mi okki joomi men ngesa mban nelaɗon ɓe maki sendi tamba goro bimana siɓɓe ma hiɓɓiɓe ɓen o waɗani nde hiɓɓiɓe ɓen woni ɓiɓɓe baɓɓe mana ɓiɓɓe baɓe makko ɓen ɓiɓɓe nene makko ɓen bappa makko en hiɓɓiɓe ɓen ha o gayni o yawti ɓe o yehi fi bani ammihi ɓiɓɓe bappiraɓe ɓiɓɓe baɓe mawra ɓiɓɓe ya e sifa ɓen o senditi ɓe hendima kamɓe ɓe wattina fitorde bisnillah. salisan woni adamu ta'khiri zakati an waqtiha. hino jeeya nedeji ɗin hara neɗɗo nennitata zakka on fitna ko ne ɗum kon hino janɗi ko waɗi azzakatu ruknu min arkanil islam fa yajibu no waɗɗi alal muslim alladi wajabata alayhi zakatu fi malin aw zar'in aw tijara aw dhahabin aw gayri dhalik alla yuakhiraha an waqtiha. ko waɗi oɗo zakka ko tugalal jeyaɗum e tugale islam hino waɗɗi julɗo on si tawi zakka waɗɗike jawdi makko ndin ko an andi jawdi ndin koko rema ma ɗum koko njula ma ɗum ko kanŋe ma kala ko woni e jawdi hanandi ittanede zakka yo yaltinki sango jonna hendotoɓe. fa fi sahihayna an ibne umar radiallahu anhuma qala rasulullahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam buniya al islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami lsala wa ita'i zaka walhajji wa sawmi ramadan. ibnu umar o winelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam maki buni al islamu islamu mahama ala khamsin e dow tugale joyi shahadati seedagol allah ilaha ala reweteɗo ka gonga illallahu ko ana allahu on
wa anna tabiti muhammadan rasulullahi ko nelaɗo allahu on wa iqami salati e ñinnugol julde wa itai zakate e jonnirgol zakka wal hajje e hajjugol ka suudu kaaba wa sawmi ramadana e horugol suumaye o روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير سورة آل عمران. إمام البخاري بفل كبرت أبي هريرة هاجوني وندم نلارون عليه الصلاة والسلام بماكي من آتاه الله كلام الله أن أوكي مالا جودي فلم يؤدي هرا أجني ترالي زكاته زكا نين جودي مثل له نين جودي نمبادنا noytemo maaluhu jawdi makko ndi watte suja'an kulli mboddi aqra a teele ɗundi woni marandi teele ko hara tooke mayri on no haɗi nde hay heɓude leeɓi kayri gandi tooke si ɓurti e mboddi nde heɓata leeɓi guri tun nde heddorto goɗɗi goo heɓay bolle goo heɓay leeɓi kono si ndi woni tun tooke on ɓurti e nder ɓanndu ndun tooke ɗen ɓoray leeɓi mayri on kayri tigiri ko ɗum wiyete aqra hara tooke on ɓori leeɓi ndin haandi woni mboddi teele sabu hulɓinagol tooke mayri lahu hara hindi mari zabibatani ñiiƴe ɗiɗi hara ndi jogi ñiiƴe ɗiɗi yutawwaquhu ndi ara ndi hallo e makko ndi waɗamo koɗol ndi wona ka daande yawmal qiyamati ñande darngal ya'khudhu mboddi ndin ɗettay e makko bilihzimatihi woni sudqu woni gaɓɓuɗe makko ɗen ko ɗeɗo ɗiɗi ndi attoto heɗude ko ɗo ndi soppirtamo woni gaɓɓuɗe ɗe ɗeɗo ɗiɗi ko wiyete sidq bi sidqayhi woni gaɓɓuɗe makko ɗen ɗiɗi woni ko ndi fuɗɗoto soppude bonna e makko yaqulu ndi wi'amo ana maaluka komin wonno jawdi maɗa aduna ana kanzuka komin wonno jawdi ma ndi a ittanta zakka ni ko wiyete alkanz. ثم تلا on saynelaɗon ɓe jangi hadihi l aya oɗo aya ɓe maki wala yahsabanna alladina wata sikkude ɓen ɓe tawata yabhaluna hiɓe wuddira bima atahumullahu ɗum ko allahu on okki ɓe min fadlihi immorde ɓural makko ngal watta ɓe sikku huwa ɗum hayran lahum ko moƴƴere wonande ɓe bal sikkoni huwa ɗum sharru lahum ko bone wonande ɓe ɓe jonnede jawɗi ɓe ron kaytude zakka ɗum ko sharru lahum sayutawwaquna hiɓe fawa waɗiranede koɗol ma bakhilu bihi ɗum ko ɓe wuddiri yawmal qiyamati ñande darngal watte mboddi ndi waɗa wondi wona ɓoggol ka dande maɓɓe ndi soppa ɓe walillahi ko allah on herani mirasu samawati rongol leyɗi e kammu wallahu allahu bima ta'maluna dendangal kon ɗon gollude kon khabirun ko humpitiɗo qala ta'ala wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أوروكو دليل زكاة الزرع كلمتك ليتكو يومي وهو الذي كان أنشأ فؤل جنات جسد ma'rushatin sukkuɗe wa ghayra ma'rushatin e ko ana sukkuɗe wannakala fuɗɗi tamaroje ɗen wa zara'a e remuruji ɗi mukhtalifan sertuɗi ukuluhu ñamete mum dakamme mum wa zaytuna o fuɗɗi leɗɗe nebban ɗen warrummana o fuɗɗi buudiji ɗin
tawi ɗum mutashabi an ino nandi ka yaasi kono wa gayra mutashabi tawa nandaka nder buudi on no ɗuuɗi inde kono sa watti ka ɗengal a taway ko mutashabihun kono kadi ko gayru mutashabi ino nandi ka yaasi kono nder na gootu o wi kulu ñaame mi samarihi e dinɗe ko yaltinani on ida asmara si tawi rimi wa aatu jonnite haqqahu haqqe muɗum on yawma hasadihi ñande ɗum soña wala tusrifu wata on ɓurtin e ko okka ɗon kon innahu joomi meɗen la yuhibbu yiɗa almusrifina ɓen ɓurtinoɓe ko waɗata kon rabi'an an yu'addiya zakata bi nafsin tayyiba wayto o yaltina o zakka hara wonkiki no yiɗi ɗum mo weltori ɗum روى الطبراني في الصغير بسند صحيح أن عبد الله بن معاوية الغاضري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولا يعطي الحرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. أرى حديث إمام الطبراني بفل كما كمعجمه الصغير كما نتاي عبد الله بن معاوية الغاضري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث يمبتتنني من ثلاث بيجي تتنني من فعلهن كلا ودود دين فقد طعم هري أمتك طعم الإيمان دكم مقول إنال من عبد الله كلا رور الله وحده كنكتو وجب وأنه لا إله إلا الله على هندو دوال غونغا سوانا الله وأعطى جنتي زكاة ماله زكاة جودي مكوني hara tayyibatan hino laaɓi biha e ko jonniri kon nafsuhu wonki makko kin rafidatan hara wonki kin wallitotomo alayhi e dow jonnugol ngol o añanta kulla amin hitande fo o waɗira noon wala yu'ti alharima o jonnata e jawdi ndin siko dammol nawyu kolkol wala darina wana jaasu kolkol wala almarida wana nawnu kolkol wala sharata wana lo'u kolkol so waɗali ɗum ɗo fof allahima woni lo'u kolkol ko ɗum ɗa ɓawto firta allahima sharata bi mana allahima woni lo'ukol ngol tawata ngol tiiɗa walakin o yaltina zakka on min wasati amwalikum yaltina zakka on ka hakkude jawle mo on fa inna allaha allahu lam yas'alukum o landaki on khayrahu yon jonnumo ko ɓuri moƴƴude jawle moɗon ɗen kono noon walam ya'murukum o yamirali on kadi yon yaltin bi sharrihi ko ɓuri bonde e jawle moɗon ɗen kon o naali on suɓu sansineji ɗin kakaraji ɗin jonnon zakka o wiyali on ɗum kono o wiyali on kadi yon ndaaru ñawɗi ɗin e horiɗi ɗin e taafuji ɗin jonnon miskinaɓen min wasati amwalikum hakkunde ɗette da'iman ka hakkunde wa khairul umuri awsatuha hadihi l umma wasatun wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan wana hakkunde. Khamisan adamu tahawuni fi ikhraji zakati al-huli woni hara yimɓe ɓen welsindaki haron ka yaltinde zakka cuɗari sonnaɓe ɓen sonnajo sino jogi kange ko o cuɗoro koɗo koɗi e kotani e mulle e ko yaadi e mu'um hara ɗum ɗon si peesama yonayi 20 dinar nisabu zakka on o yaltinanayi ɗum ɗon zakka fannimamo ɓornade ala qawlin min aqwali ahli l-ilm karmo koɓe goo no yaari ɗum cheikh wahid abdoussalam baali no yaade maɓɓe woɓɓe go innayi la zakata fil huli fal masalatu khilafiya kamɓe noon ko ɗum ɓe suɓi seede mum o rawa abu dawuda bi sanadin hasanin an amru bun shu'aibin an abihi an jaddihi anna imra'atan atat rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ma'aha ibnatul laha wa fi yadi ibnatiha maskatani غليظتان من ذهب فقال لها
أتؤتين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالتهما لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث هذا يتدو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مختلف في تصحيح حديثه وتضعيفه قدوني تقبلني. إمام أبو داود بفلك كسنن مبه يبدأ عمرو بن شعيب ونودتي عن أبيه باب مكة ونودتي عن جده بمعنى باب مكة ونصحابه أن امرأة وندما صنع جغوت أتت أرين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما هاتين وندي أن صنع ابنة الله بيتمكو دبو وفي يد ابنتها هنو كجونغو بيتمكو دبو مسكتان ملئدي خليظتان تدو تكيدي من ذهب كنغ فقال لها وأني منلادون ene atu'tina hida jonnirde zakata hadha zakka de mulle ma do bana to wi laane laado mi ala de tande zakka qala be maki aya surruki ene hino weltine an yusawwiraki Allah de jomi men wadanoytama mulle idi bihima sabu de do yawmal qiyamati harako siwaraini mulle didi min nari yite bayne laado landike mo dun tun qala wi fa khala'athuma sonnajom bortide ka jungomu fa alqatuhuma ubugide ila nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa qalat wi nelado mi waynondiri e majhuma lillahi wa li rasulihi yaltiyam wadane lande ka jommel lande wo mulle didi yite nyande dargal mi waynondiri e ko do non hadisi o selli ko dalilun sarihun yadullu ala wujubi zakatil huli si o selli wondema sonnajo sino jogi ko cuɗora hara ko kange maɗum khalis si mablago on yoni nisabu o ittanay ɗum zakka hitande fo hadis o ka o ɗo woni toɓɓere nden sadisan woni allah yubtila sadaqatahu bilmanni wal adha no jeyanedeji ɗin hara neɗɗo bonnirali ko ni sakkade kon koko wiyete wowlitugol ma lorrugol waɗanaɗo on qala ta'ala ya ayuha alladina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha o wi kono yo gonɗimɓe la tubtilu wata on bonnir sadaqatikum sadakaji moɗon ɗin bilmanni wowlitugol wal adha e lorrugol okkoraɗo on si a lorri okkoraɗo fiiɗa okkorimo hara e bonni baraji ko waɗandama ko si a wowliti ko waɗanda goɗɗo haray a bonnori baraji ɗin ɗiɗo ɗiɗi bonnay sadaka rawa muslimu fi sahihihi an abi dharr radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala thalathatu la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamah al-mannanu alladhi la yu'ti shay'an illa mannahu wal munfiqu sil'atahu bil halfi al-kadhib wal musbilu izarahu. Abu Dharr al-Ghifari bemaki nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bemaki salasatu yimɓe tato ni no ni la yukallimuhumullahu allahu yewtidoyta e maɓɓe yawmal qiyamati ñande dargal on woni ara noon almannanu okko wowlita jomumen yewtidoyta e makko alladi on mo tawta la yu'ti o korta goɗɗo shay'an hunde illa si wona mannahu o wowlitay konko waɗani on ɗon wal munfiqu e yeeyirowo sil'atahu marchandise makko on bil halifil kadhibi wondore fenade billahi wallahi tallahi ko ni mi sodiri wallahi ko ni mi sodiri billahi ko sanfara mi heɓi ton ɗum goɗɗo yeeyirta ɗum wondore wona ɗum yeeyirte wal musbilu e on yuppitowo isarahu coñci makko ɗin ɗi feƴƴa holɓundere nden ɓeɗo tato joomi men tabaraka wa taala ndaroytaɓe aadana allahu minha saabi an woni al ikhlasu fi sadaqa laɓɓingol jiyaɗo on ka sadaka o laɓɓina ko watta ko qala allahu taala wa mathalu alladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardati llahi wa tathbitan min anfusihim kamathali janna birabwatin asabaha wabilun fa atat uklaha di'fayn fa in lam yusibha wabilun fatal
allahu tabaraka wa taala wi wallahu bima ta'maluna basir o wi wa masalu misal alladina ɓe yunfiquna wonɓe nafɓude amwalahum jawle maɓɓe ɗen hara koɓe waɗiri ɗum ibtigaa ko ɗaɓɓugol mardatillahi welaye allahu on tun wa tasbitan e tabintingol min anfusihim pittali maɓɓe ni yo gonɗinal ngal ɓeyɗo ɓeeɗo ka masali jannatin hiɓe waywa marɗo ngesa bi rabwatin ngesa man harano e tulde tintire towtude seeɗa asaba hande heɓi ɗum waabilum dama garire woni ndiyan ɗuɗuɗam woni dama garire fa atat ngesa man jonniti ko awano ton kon ukula ha ñandu mabba on de fayni cowale ɗiɗi ko wowi heɓade kon fof watti ɗiɗi fa in lam yusibu ha si tawile heɓali oɗo honno ngesa man waabilum dama garire fa tallun ko sore sore arata sonson o ha moƴƴa bimana ngesa si woni e tinti soyata kañum si ndiyan tiiɗi hewtay siɗan tiiɗali hewtay ɓayno towti koni noon misal ƴettoɓe jawle muɗum ɗen waɗira ibtigaa mardatillahi wayi jalana allahu minhum wo wallahu bima ta'maluna basir jomi men kon no wadde kon fof himorenti روى النسائي بسند حسن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه إمام النسائي في لك سنن مأبه كبدت أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بماكي إن الله لا يقبل وجبتا من العمل قل لي إلا سوانا ما كان تنقل لاتي له ونند جوم من خالصا نلابي وابتغي به دأبرا وجهه يسو الله تبارك وتعالى نيان درنgal سامنا وني إخفاء الصدقة نيدا ندون سودا صدقة مودون قال تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير جومن وين تخفوها سيون سودي دي صدقاجي مون وادي حقونه مون e kortebe وتؤتوها on jonniti dum الفقراء واسوبه فهو خير لكم dum buri mojjande hara goto andale on wadi ويكفر عنكم on say o yafanto on hefana min سيئاتكم yoga e bakatuji mo والله الله بما تعملون dendangal kon no gollude kon khabirun ko humpitido ففي الصحيح أو ففي الصحيحين النبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 7 يذلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه إمام البخاري مسلم بفلك بدت أبي هريرة رضي الله عنه وأنما نلان عليه الصلاة والسلام بماكي 7 noneji jeeɗiɗe yimɓe ɓen hino ni yuzilluhumullahu allahun ɗowdi no yeyɓe ta'ala towuɗo on fi zillihi ka ɗowdi makko yawma la zilla ñande tawata ɗowdi ala illa zilluhu si wona ɗowdi ndi o waɗi ndi ara noon ko imamuna adil ko ardiɗo nunɗuɗo wa shabun e suka mo tawata nasha ko ne'a o ñandi fi ibadatillahi koye dewal allahu ngal wona tubuɗo arti ko jibinaɗo e diina ne'a e diina ñanɗiɗe e diina anda sama kala aduna o ɗo wa rajulun e gorko qalbuhu mo tawata ɓernde mum mo allah qun no yowiti fil masajidi ka juulirɗe o mo yiɗi juulirde wa rajulani e worɓe ɗiɗo ɓe tawata tahaba ɓe haldi ɓe weldiri fillahi saabu allahu on iji tama ɓe moɓodira e dow ngal ɗum weldugal alayhi e dow maggal wata farraka ɓe serta kadi alayhi e dow maggal har ko mayde sendataɓe wona aduna waddataɓe si ɓe heeɓi ɗum ɗo ɓe naata e geɓal ngal wa rajulun e gorko mo tawata da'atuhu noddi ɗum e hoore mum imra'atun debbo dhatu mansabin jon daraja wa jamalin e ngari
faqala gorko wi inni min akhafu llah miɗo huuli allah on waɗugol ko ɗaɓɓirɗami ɗon ko wa rajulun e gorko mo tawtata saddaqa o sakkike bi sadaqatin sadaka fa akhfaha o suuɗi on sadaka hatta ha ka tawta la ta'lama andata shimaluhu nano makko ngo ma tunfi ukoni nafɓude kon yaminuhu ñaamo makko ngo wa rajulun e gorko zakara allaha andituɗo allahu on jantimo khaliyan ka weddi ka goto renta ɗum fa fadat yuppi gonɗi aynahu gite makko ɗen razaqana allahu min hadihi sifat tasi'an wa akhiran woni idharu sadaqati ida kana fihi maslaha hino selli feññingol sadakaji ɗin si tawi nafoore hino huuɓite mum e qala allahu ta'ala in tubudu sadaqati fa ni'ma hi si tawi on feññini yoga e sadakaji ɗin ɗum no moƴƴi kono noon ko si on suuɗi kadi ɓurata moƴƴude kono si landi koye feññine feññinte haray ko ɗon kadi ɓuri moƴƴude aray joni en aray joni yi'en rawa muslimun an jarir ibn abdillahi woni albajali radiallahu anhu qal kunna inda rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi sadri nahar qala faja'ahu qawmun hufatun uratun mujtabi annimar aw al-iba'i mutaqallidi as-suyufi ammatuhum min mudar bal kulluhum min mudar fatama'ara wajhu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lima ra'a bihim min al-faqah فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية التي في سورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من ساء بره من ساء تمره حتى قال ولو بشق تمرة قال فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. هذا حديث جرير بن عبد الله البجلي في اللي والنمى نلادن صلى الله عليه وآله وسلم يندقوا بتولينو قدم الجولير جرير وي كنا من لاتنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صدر النهار تلم بيمبي تاي زوال فجال ويتي صدر النهار bimbi on tay fana feƴƴali taw qala jarir wi'i faja'ana ari men qawmu yimɓe hufatun holuɓe paɗe wonɓe seppude wattaki paɗe oratun holuɓe coñci mujtabi tokkuɓe annimari linke awil iba'a ma ɗum wanaje mutakallidi suyufi sekkiɓe kafaje ammatuhum ɓurɓe ɗuɗude maɓɓe min mudar ko mudar ɓe jeeya bal wiwmami kulluhum ɓe foppo min mudar ko mudar ɓe iwri fatama'ara wojji cos wajhu rasulillahi yeeso nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam sabu ɓe yiɓeɗo no fewdori lima ra'a bihim sabu ko nelaɗon yi e maɓɓe min alfaqa immorde e basal fa dakhala nelaɗon ɓe naati summa haraja ɓe yalti fa amara ɓe yamiri bilalan fa addana o noddinani fana wa aqama o darni fa salla ɓe juuli waktu on tawi o fewndike ko ɗum wi'ira sadru nahar summa refti khataba ɓe waɗi khutba ɓe waaji julɓe ɓen fa qala ɓe maki ya ayyuhannas kono yo yimɓe ittaqu rabbakum hule joomi moɗon alladi on halakakum taguɗo min nafsin immorde wonki wahidatin wooti haa ɓe hewtoyi
ka jommen wiɗon inna allaha allahu nde kana o sifori alaykum e dow moɗon raqiban ko tombiɗo aynuɗo e suratul nisa ɓe watti ɗon aya wonɗo suratul hasri on woni ittaqullaha hule allahu on onon yo yimɓe wal tamdur goto fof yo ndaaru nafsun wonki kala wonki ma qaddamat ɗum ko ke ardinan li gadin janngoni darngal wattaqullaha hule allahu on say jarir ibn abdillahi al-bajali wi'i baynelaɗon gayni janngude ɗeɗo ayeje ɗiɗi lerɗina julɓe ɓen tasaddaqa sakki rajulun gorko min dinarihi immorde mbuɗu ngo maruno o waɗi min dirhamihi jogiiɗo mbuɗu haalisi waɗi min sawbihi ɓortiɗo coñcol mum waɗi min sa'i burrihi immorde e sariyare taɓi mana ngawri mum o itti o waɗi min sa'i tamrihi jogiiɗo sariyare tamaro waɗi hatta qala hanelaɗon ɓe maki waɗane allahu tabaraka wa ta'ala walaw bi shiqqi tamra hay siko tamanore wotere jogiɗa feccude hakkude waɗana joomi men ɗo on say tawi tiiɗi ɓayɓe maki walaw bi shiqqi tamra hay siko ya feccu tamarore hakkude feccude waɗana ɓeɗo ɓe heɓa koɓe ñaama on say gorko goto immi ɗon acci ɗon yimɓe ɓen fof kañum yehi ka mum fa jaa addoy rajulu gorko min al ansar bi surratin sasahu e kaadat eɓɓi kaffuhu newre makko nen tajizu an hande ronkata kun townude bal wi'umi sah jarir wi'mi bal siko woni ajizat kada ajizat newre makko nen jungo woto tay townata so sahunku pala wi summa on say noon tataba annas yimɓe ɓen immi yehi ka cuuɗi ari ko waɗi nanen fo kala ka tora memba koni kon ka jiifa senda torana ɗon heɓata yoni o yonata heɓata ko nafi ɓayriɗa yaltinama o yi ko dinar wa dirhamu goto wa sa min bur wa sa min tamr ɓay ɗum ɗon fof ko ɗon ɗetta oɗo nde faala waɗude tigiro hewtoyno ka suudu ɓawe hewtoy ka suudu o ɗetti ko yoni o ari on sayno summata taba annasu goto fof yawi ko woni wadde ko kañum kadi immi yehi ka suudu addoy hatta ha jarir wi'i ra'aytum yi'i kawmayni tule ɗiɗi min ta'amin ñamete tulaɗa ha waɗi mawre wiyete kawmayni e wasiyam coñci ɓortaɓe waɗana ha min yiiɗa tulde kadi molanade coñci ɓayri ɗum woni jarir wi miɗo rentinelaɗo hatta ha ra'aytumi wajha rasulillahi yeeso nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam yatahallalu hingo felfelta hingo jalba joni ɓe yii ko weli ɓe heeɓi joni ko ñaama ɓe heeɓi ko ɓorno on sa yeeso ngon wattini yatahallalu hingo felfelta hingo jalba ka annahu a sikka yeeso ngon muzhabatun ko wujango kanŋe ajaban ono wonno darde nelaɗo moƴƴa wo yeeso ngon no felfelta wasi tawi ko wujango kanŋe ɗum wiyete muzhabatu fa qala rasulullahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam man sanna kala on sunninɗo fil islami ka islamu ga sunnatan sunna hasanatan labaɗo falahu hino wodanimo ajru ha baraji konko o sunnini konko o heyɗintinni konko o wurnite sunna nelaɗo himo mari baraji ɗum wo ajure baraji mana amila biha kala gollitirɗo ɗum baɗahu ɓawo makko min gayri ko alda an yankusa nde ɗuytata min ujurihim baraji maɓɓe kamɓe golluɓe ɓen shay'un hunde wa man sanna kala sunninɗo fil islami ka islamu kadi sunna sayyi'atan bonɗo kana latoto alayhi dow makko wisru ha bakkatu on ɗon bid'amo sinki wa wisru e bakkatu mana amila biha kala on gollitirɗo ɗum min baadihi ɓaawo makko min gayri an yankusa ko aldande ɗum ɗuytata min awsarihim bakkatuji jokkuɓe mo ɓen shay'un hay e hunde ko ɗum sikkaramo koɓe ɓe inni khayru nnasi man ida mata ma'ahu sayyi'atuhu wa sharru nnasi man ida mata taraka huna sayyi'atuhu ko ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen komo tawata bone ko o mari woso maayo naɓoray o accaɗo hunde ko jokkite e boneji ɗo sincaɗo bone o acci ɗo ko ɓuri bonde yimɓe ɓen ko maayo accaɗo bone mo sinci ɗum no wurnite tun no jokke tu ɓayri fanni ma ɗanaki siko bone bakkatu waɗɗo ɗon windana o a windante tawoyɗa siko lette a lettoyte ɗum siko moƴƴere
waɗɗa fannima no jokkede no wurnitede no heyɗintinede tawtuɗo heeɓi o a heɓay wa ɗum kadi ko ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen komo tawata sima yaccataɗo bone mo acciɗo bone hara o heeɓi golle oɗo noon hadis imo jeeya e tugalal e sagare yimɓe biɗa ɓen sincoɓe biɗa aji naada ka nder dina inna yeyni laaɗon ɓe maki man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha taw haɗumen sunningol piiji ɗin ndaare ɗo moƴƴa marifatu sababi nuzuli wal wurudi min ma yu'inu ala marifati l muradi